tega amatwi aka kantu tugiye kukubwira rero inkuru imaze kuba igaragara nk'uko mureba muri sikirini zanyu muri telefone cyangwa se mashini bitewe nawe uri kurebera. Uyu ni umujenerali wa FDLR, uyu ni generali wa FDLR umaze gufatwa cyangwa se umaze gushyikirizwa u Rwanda. Umujenerali rero wakoze jenoside yakorewe abatutsi mata 1994. M23 rero ikaba yaje kuba imufatana n'abandi bagera muri 12 ibashyikiriza u Rwanda kugira ngo bamukurikirane. Tugiye kubiguciramo muri make tugusangize uko byaje kuba bigenda, tubive imuzi n'umuzingo tukubwire kugira ngo bamufate. Wowe ukigera hano bwa mbere banza ujye aho hasi ukande subscribe kugira ngo uzajye ubona inkuru, ibiganiro tugucishirizaho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu 2025 nibwo Brigadier General Gakwerere Ezekiel wiyitaga Sibo Stan cyangwa se Julius Mokoko wari umunyamabanga wa FDLR, akaba yaje gufatwa rero yashyikirijwe u Rwanda kuri uyu wa gatandatu ku mupaka munini uhuza Goma na Gisenyi. Akaba rero uyu Sibomana Ezekiel cyangwa se Himba Julius Mokoko akaba yazanye n'abandi barwanyi be bagera muri 12 abo nabo mu mutwe wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Uyu nguyu rero General Gakwerere akaba bamwe barakekaga ko yaje kuba yicwa mu bitero byaje kuba bigabwana n'umutwe wa M23, ariko uyu akaba yarakiriho, akaba yaje gufatwa na M23 imushyikiriza igihugu cy'u Rwanda ngo akurikiranwe n'inkiko nk'abandi bose basize bakoze jenoside muri 94. N'imbere y'uko ku munsi w'ejo tariki ya 28 haje kuba hafatwa abagabo babiri Safu Afurika cyangwa se ba Afurika y'Epfo bari baje bitwaje imashini zo guhakinga ikoranabuhanga cyangwa se ubwirinzi bw'u Rwanda ku mupaka w'u Rwanda na Congo. Aba bagabo rero bakaba baraje gufatwa nanone na M23, baza kuba bafatirwa muri Monesco, aho haje kuba ikintu komeye. Ingabo za M23 ziza kuba zaka intwaro ingabo za Monesco kubera ko zitari zizewe. Ni iperereza ryakozwe rikomeye cyane n'ingabo za M23, aho haza kuba hagaragara ko M23 ifite ubutasi bukomeye cyane, aho yaje kuba ibimenya hatari hagira igikorwa, iza kuba ifata aba bagabo bavuye muri Afurika y'Epfo, aho bivugwa ko bari bafite pasiporo bavuye muri Safu y'Epfo cyangwa se Afurika y'Epfo banyura muri Tanzania, bafata pasiporo z'Tanzania kandi z'imimbano, baza kuba bahingukira mo hano muri Congo, baza kuba bahakinga cyangwa se bari bagiye kwica ikoranabuhanga ry'ubwirinzi bw'u Rwanda cyangwa se bw'igisirikare cy'u Rwanda hariya mu karere ka Rubavu. Ibi ngibi rero nk'uko mubireba ni bamwe mu barwanyi ba FDLR bakorana na leta ya
Kongo, aho bakomeje gufatwa n'umutwe wa M23, bamwe bagashyikirizwa leta y'u Rwanda, abandi ndetse bakagwa ku rugamba mu mirwano cyangwa se mu irasana hagati y'umutwe wa M23 na Kongo cyangwa se FARDC ifatanyije n'iriya mitwe FDLR, Wazalendo n'ingabo z'abacancuro, harimo n'ingabo z'u Burundi cyangwa se z'igihugu cy'u Burundi. Imirwano rero iracyarimbanyije, aho ngabo za ingabo za MONUSCO za Kongo, aho zikomeje kwisuganya kimwe n'izindi ngabo z'amacancuro na Wazalendo FDLR bakomeze kwisuganyira muri Kamanyola, aho bakomeje kwisuganyiriza no mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bagaruke batere ibitero karabutaka ku ngabo za M23 ndetse ngo n'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko bagenda babigarukaho umunsi ku munsi. N'iyi nkuru rero yari ishyushye, noneho tugiye kukubwira abandi bantu baje kuba batangara, cyangwa se tugiye kukubwira aba bazanye n'uyu Brigadier General Gakwerere Ezekiel, wari umunyamabanga wa FDLR. Tugiye kuza rero tukubwire aba bazanye ni bantu ki, ese bo bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Tugiye kuza rero tubikubwire byose, tubive imuzi n'imuzingo. We banza kandi subscribe kugira ngo ikiganiro tugiye kugukorera aka kamwanya video noneho zigaragara zikugerereho ku gihe. Iyi ni FAB TV, turabakunda cyane, turaje tubageze.